pazite ljudi, evo nas u neviđen. Što se tiče današnjeg tipa, to je gameplay. Što se tiče gameplaya, to je GTA San Andreas. I najvjerojatnije će sada budžet u komp i bit će i GTA 5. Ali načekat ćete se do toga. Znači, morate se načekati jer moj komp se buđi tek tamo letos, ali ipak će biti nešto. Znači, ljudi, vidite šta ja danas radim, sprdam se po gradu. Vidite šta je ovo brzo, ja sam bojlar, ride, woohoo! Vidjeli ovo, brate, bit će i wall rider, naravno, samo što ne treba. Znači, ovo je ekstra, ja obožavam, brate, da radim. Idemo mene da ubijemo ljude da bi nas jurila policija. Čekaj sam da ubijem nešto. Čekaj da partim ovaj nesretnika. Igrat ćemo jednu partiju pošto što ja ćeš da se biješ, brate, no? Neki problem, vidjet će da se bije. Pa razvalit ću te kako hoću. Ćeš da napravim pileće meso od tebe. Ali, ne dajem. Ovo je neki problem, čoveče. Neki problem, ubio sam liko, ubio. Ok, juri nas policija, bežimo. Uzmemo ovo, hvala. U ovakvim kolima me nikad neće moći uhvatiti, bežim. Ok, gume, stavljam. Šta radiš kad bude policija? Ok, izbjegli smo policiju, idemo se napišemo. Idemo po gradu. Ovo stavit ćemo naša kola ovdje. Ovdje idemo policajca. Čoveče! Si primetio da si mi kola ubio? Koji problem ima? Beži. Brzo po kola. Zloži, brate. Beži, brate. Čopa. Idemo da izbrnemo ovu policiju, a to sa ovim kolima je sigurno moguće. Beži, bre, tamo, bre, crveni. Okej. Crveno svetlo. Brate, ame. Zeliš. Ajmo da ih izbrnemo i da završimo ovu epizodu. Jebem ti kaldran, vrat. Kako je ovo strane, gdje je malo muđa. Brate, gdje je uđo? Bežimo. Jej! Ja sam gledam na tome. Ne pucajte me u kola. Ja ponovo kaldrma ne mraža je. Idi policajca.
cijelo vrijeme da se spomnem po gradu. Policajče, šta me juriš? Beži ženo, beži, sad ću ti pucam u bulju. Pade bulja. Ugledajte me što je puno novca. Debeli, su Stepanje. Beži tamo, debiljane. Šta? Brigo debeli, bro. Beži tamo, debeli. Što ti to pali, ne? Bombicu da rešimo stvari. Čekaj, dobijemo novac i da smo dobili, prvo da sredimo nekoliko konta i da završimo konta. Pogodio! Beži tu! A ne! Izvrati. Šta? Zapalili su se kola. Idemo taksi. Pa taksi? Gdje je spašao sine? Čekaj, da uzdim. Beži se, beži. Ajde, još i da završim klip. I da. Ljudi, to je bilo to što se tiče ovog klipa. Ako vam se svidao, obavezno lajkujte. Ako vam nešto smeta, pišite.